Inkuru ishyushye ikomeje gucicikana hirya no hino cyane ni ihirima ry'ubutegetsi ingoma ya Bashar al-Assad wari perezida wa Syria, akaba ngo yakuyemo akarenge ke. Bamwe bakavuga ko indege yarimo ishobora kuba yahiye, abandi bakavuga ngo yamaze kugera mu Burusiya. Ese iri hunga cyangwa ihirima ry'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad wa Syria rivuze iki? Cyane cyane turebeye ku buhanuzi bwo muri Bibiliya. Wibuke ko Damasco, umurwa Damasco wa Syria wahanuwe kera na kare n'umuhanuzi Yesaya ko wagombaga kuba icuraburindi, ukajya hasi ugasenywa ukajya ku butaka. None tukaba tubona bitangiye kuba, kuko Bashar al-Assad wari umeze nk'aho agomeye abantu b'Abanyamerika kugira ngo badafata umurwa yamaze gukuramo akarenge ke. Ubuhanuzi rero buvuga iki ku ihirima y'ingoma ya Bashar al-Assad? Wibuke ko bari bafashe ubutegetsi ni Abasuni. Abasuni nibo bafashe ubutegetsi, bakaba bamaze gufata ubutegetsi bakavuga ngo Irani yari yaragize Syria indiri yabo. Irani yari yaragize Syria indiri yayo nk'akarima ko yakoreragamo imyidagaduro. Bivuze iki? Wibuke ko muri Irani ni Abashiya 90%, Abasuni bakaba 10%. Bivuze ngo niba Abasuni rero bafashe ubutegetsi muri Syria, urumva ko bashaka kwivuna umwanzi wabo ngo ni Irani. Bivuze iki rero? Intambara ya Irani cyane cyane yakorewe muri Syria. Tigute mu gihe twe dutegereje tuvuga tuti za Amerika na biriya bihugu bindi za Israel bazataka bazataka Irani banyuze muri Israel, bahubwo barimo barareba ukuntu bavanaho ubutegetsi muri Syria kugira ngo Syria bazayikoreshe nk'uko bakoresheje Ukraine. Urabona ko Ukraine igiye kuba icyitegererezo cya Syria niyo bagiye kunyuramo ni Abasuni, noneho babateze Abashiya bo muri Irani kugira ngo babatake babanyuremo babone kubambukiraho, kuko bararebye buriya barasanga barareba intambara yeruye Israel cyangwa za Amerika guhita bayigaba kuri Irani ntago byari kuborohera. Niyo mpamvu ubona ahubwo mu gihe twe dutegereje tuvuga tuti ubutegetsi muri Irani bazabuvanaho ryari, bazatira intambara ryari, bacu undi muvuno bahita baca muri Syria. Bashar al-Assad akaba baye igitambo. Bashar al-Assad rero akaba baye igitambo. Bivuze iki rero? Syria igiye kuba nka Ukraine ya Amerika kuri Irani. Niho rero bwa buhanuzi bugiye gusoreza. Wibuke ko hariya Syria iri yahoze ari Israel ya kera. Israel ya kera ko izaba ingana ikava kuri Mediterane kugera kuri Euphrates ni hanini cyane, harimo za Syria, za Libane, biriya bihugu byose birimo aho hagati. Niko igihugu cy'isezerano kigomba kuzaba kingana. Bararebye rero baravuga bati ntabwo twahita twataka Irani direct, ahubwo reka duce muri Syria dufate bariya tubimike, nitumara kubimika tubakoreshe nk'uko dukoresha Ukraine. Bivuze iki rero? Ni bwa buhanuzi bugiye gusoza nk'uko nabikubwiye, bwanditse muri Yesaya 17:1. bivuga ko Damasco izakuburwa ikajya hasi, ikaba umuyonga, ikaba amatongo. Damasco igomba kuba amatongo. Numwe mu mirwa kuva kera na kare mu byanditse muri Bibiliya utarigeze ugwa hasi na rimwe. Damasco iracyahagaze. Biranditse muri Bibiliya ko Damasco igomba kugwa hasi. Uko izagwa hasi bizagenda gute? Bari abantu bari muri Israel bijyanyeyo, twari babwiye inshuro nyinshi cyane mu 1948 uko bazahava, uko bizagenda kose. Ndumva wenda tuzabikoramo indi video twabisubiramo uko bizagenda. Rero bari abantu bagiye kujya ku butegetsi hariya, bigira Abasuni, bigire ndigabo, none bumve ko bakomeye. Amerika na Israel baboshye, niyo mara kuboshya batake Irani hiti batwika. Niko bizagenda rero, nimara kubatwika noneho bazabone kujya mu ntambara yeruye na Irani. Urumva ko Israel na Amerika bizabicungira hafi. Noneho nibabona bari Abasuni bimitse uyu munsi barembejwe, babone kwinjira mu ntambara kugira ngo noneho basoze wa mugambi wo gushaka gusenya Irani. Irani rero izabahagama nk'uko nabikubwiye kirekire cyane, kuko Uburusiya n'ibindi bihugu byose bizahita biza mu ntambara, noneho bikivuna za Israel
na Amerika, ariko bariya bantu bijyanye muri Israel bazahava. Ngayo nguko rero ihirima rya Bashar al-Assad rikaba ari intangiriro y'ubuhanuzi bw'ibihe bya nyuma, kuko Damasco Syria yahanuwe igihe kirekire ko igomba kubanza kuba itongo kugira ngo ibyanditswe bisoze nk'uko byandikiwe mu muhanuzi Yesaya 17:1. Ibindi rero turakomeza tubikurikira turebe aho bigana, tugende tubagezaho uko bigenda bizamuka n'uko intambara igiye noneho gufata intera yeruye. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Toda raba, tov meyod.